دمه و باش گهدارین هجا گهداری رادوا دنگی جرا شنگارجه برنامه کی تایبدم بوارانه گهدارین هجا ولی گهداری هجا برنامه مجی و گریدای هلبجارتنا به مهوانک ماهیا مهوان مجی بریس زهرا سلیمان هفت سروکا پارتی آزادی دموکراتیا ازدیان پاده مهوان مایا درباری هلبجارتنا و چاوا حاضرتین خواه گرینه جبو هلبجارتنا مهوان مایا بله بریس زهرا سلیمان تی گلک بخیر هاتیم که خوش بنگوت وقت خوش مرا وقتان بوی مهوان رادوا دنگی جراشنگا بله بریس زهرا دسپیکی تکاریبی شمارا بحثا پارتیا آزادی دموکراتیا ازدیا پاده بکی يعني هدف آرمان جد و چینه ون چش بی گلی رد خوازن سر چه آرمان جد خبتین سری دست پاس شبوی گلی ما هیچا برومت ام صبح ما في خيرت كن ام وكو بارتي آزادي ديمقراطية ازديان يعني وكو انسان 2014 ایریشکا گران هم از خوازو سا دست که هنک پارتی بکم اف پارتی یعنی نتنه جدا ما فرمانه ده تاغه کری پارتی وکو تبدا تبو بریا فرمانه و دمه دا ملت زدی بری خستنت که ملت مایشنگال اشیارت که رجبوی ایریشه و رجبوی فرمانه و رجبوی اف فرمانه در باس بوی نه گلک هاولدانه و هبون و پیشیاوان فرمانه به شکلی بکری لی مخابن یعنی ام دمه وکو بیجن تبدا زیده ملت او آخافتنی دوان او هشیار بونا وان شخورا اساس نگرد حتی بو 2014 جی ایری شاهاتی جواکا ازدی یعنی اشکا گران ماشان اشکا گران دید جبروی که جی دیسه جی بریاوی تفدای و کنهانی که بوی پارتی آزادی دموکراتیا ازدیان یعنی ام تجاره جبیر ناکن شروانت آزادی بریاوی پاده ام بیجن و تفدای ریا ردا شنگاله و پیشیا شنگاله شقت العام که گر قتل العام یعنی نهشت جهخو اساس بگیره دشمن ارمان جاخو بیگ بینه و آخا ایزد خانه داکر بکن اف امکانم بیجن یعنی پیشی گرتنا فرمانه یک جیبو آواگرنا تفدابو و پیشیا فرمانه گرد راستی جیانی پشتی فرمانه ما پیوستی پیدید ام یعنی جتاب دا بکن پارتی و لسر نیرین پشنیاره گل ناوی ویجی بو پارتی آزادی دموکراتیا ازد خانه ناوی بکرتاسی جی دبی پاده یعنی اف سالا دوی ام برباب هالبجارتنا چند 2018 جی یعنی ام کتن هالبجارتنا دیدا دیسه دشن گالدن نسبه هر ازیده تری پاده دنگ بدستی خوبا آنی جبر گل فهم کر یعنی ام وکو پارتیا ازدیا خبات ما سکنا ما سیاست ما جبوی گلی ما چیا جبروی که جی یعنی بو دنگ پاده بو دنگ آزادیا گل بو دنگ سرفرازیا و جواکه جبروی که جی نهانی که اف سال 2021 دیسه جی ام دکوین هلبجارتنا ام دکوین بان جبوی ام کاربن اف جواکا ما بدهی سالا حقي ود برلمان عراقي دهات يا خوارن جور بجور يعني شكل بشكل
پارتی چون لسر ناوی ازدیا وان انجامك مشوان پارتیانه دی راستی جی یعنی ما گوه خدایت يعني هردم دنجي ازديا هندانا دنجي ازديا بلانا دنجي ازديا يعني هركس جبوي چند شخصا كارت كي او شخص جي نابن اتفاق جبروي كي دنجي ازديا دين بلاد بل بله بردم برسك اشتبكين ام بيجن قالك مرشحين بارتيين دين يعني ام بيجن او بارتي خوا يعني با خلقيت قارن بيجن امي شارع كي جوارا تشيكين يا مدرسة كي تشيكين وچنا گوندا كي جرا بيجن امي مدرسة كي تشيكين جوارا هكذا مبسر بكابن يعني ون وك بادي هي فيد وچينا ون تشج بي قالي ربكن ون سر بكابن ون سر تشي هدف كارو خباتي خودنا ماشاندي اشخوا ام نه ایروتنی جبوی ام ایرو نیف قلب گارهن و ام بیجن دنگ خو بدن ما بیه کم سر کفتن امش ورا شارع کی چکن یانجی ارزاق کی بینن یانجی ام ایک شو بکن من یعنی ام بیجن بکار بینن وکو موظفه کی تشتگی او لبامانینا جبر اما 2014 ده حتی روجا ما ایرو ام جبوی گله خو خصمتی دکن نتهني ام بيجن مادي معنوي هرتشت ما جبويا قالي خوش بوشن قالي ما يكريا جبوي قالي خو دروجي تشتي دسي ما قهايتي ما جيرا كريا قالي ما جبيد زاني وقالي ما باش زاني اف نا بدا ما انتخابات هذا ام يعني مال با قالي خود قرن اف حف سالنا ام ناوا قالي خدانا نف ملتي خدانا لسر اخا خوا بيروزن و جبوي ام في ملتي بباريزن و ام في ملتي بجه بكنو فاقرين جهوي يعني وكو ازد خاني 400 شهيد دا يعني افهر 400 شهيد نجبوينا ابرو ام چن وگين كا دنگ خو بدن پاده ام شارعكي وچك جبر اف بدل محمد داين مش بوي ازد خاني مادان مش بوي في جاي مش بوي في اخش بوي وان دايك خوش كده دست داعش وان زاروكا ما اف 400 شهيدي ازدي داي او خورتت ازديا هم جشن قالينا هم مالي وان بابي وان دايكي وان دبي درينا نيفي بتريد خوش كو برايت وان بابي وان دست داعش دانا ام ناچن لسر وان خوينا وان شهيدا ام ايرو نا گرن هم نا بيجن كا دنگ خو بدن پاده او جي پاده ناستين گلي ماجي بيست كي پاده ناز بك پاده چيا پاده نوكو حزبيت دي بيشي انتخابات مهك يانجي دمها نو خبرداينه بگلي خو پاده 24 ساعت دشن قالدا و دشن قالدا دخابت جبونا گلي خو علي پاراستن علي سياست علي هر تشتش وري خواستن پاده دايم ماشاندن ام بيجناني اف كارو خباتي تيتا ماشاندن بيرجي يعني مجلس خسريا ديمقراطيك همي يك ملي بيكرا دايم ماشاندن خصمتا حفصالا ام بيجن مشروعية إضافة مشروعي جدا اف حفصال جبوي انقلي خو ام ددنا ماشاندن يعني تاغوجي راستا جنهانك في دمدا نو او بارتي نقوم ناوي ازديا هلدان او بارتي تقولن امش بوي ازديا تاكوشينتكن سياستتكن او تكن نو او خبردن في قالي و نو بيجن ام هنا يعني ودا ما قال زحمتيه دا قال محتاج و او بارتي لكي دريبون قال في باش زاني ملاتي ما ازدي في قن زاني او بارتي تشينو ام وكو بادي تشينا يعني بارتي اما جدايه جبر بارتي اما بارتي كي شهيدايه بارتي ما بشخصانه هلدان اگر نها ملت ما باش گوی خو بده تنه وزانه ام پارتیا ما یا شخصا یا نه شخصا مثلا کسک نابیجه پارتیا بیجن عمر صالح یعنی زهرا سلیمان اف ناوی شخصا د پیشیا پارتیا منین ناوی و دیار پارتیا آزادی دموکراتیا ازدیا ناوی کرتاسی جی پاده تیتا ناس کرن بلکه يعني جبوي في بارتي رج بكن سياستاوي ورقيرن سياستاوي جبوي ملات جي بترسين دور بكن هركز دبيجي بيكا كينا لي تكس نكاري ايرو في اثبات بكا
پاده وکو پگه که جبر پگه که ایرو هگر کاریبا در باسی هلبجارتنت عراقی به او هاگه پارتیک ام بیجن رسمی با یعنی ایرو من نکاری ام وکو پاده در باز بن هگر راست ام پگه که وان من نکاری با ام در باسی هلبجارتنی پارلمان عراقی بن لا اف گوتن جبوی تنه ریا ازدیاتی هنداکن تنه نخوازن پاده بگه هدف و آرمانجی خو هدف و آرمانجی ویجی جبوی جواکاوی مازنن بلکه تب ناف برسا خوشی دا گود مثلا جبوی ما يعني ام نوكو بارتيل ده ام مرشحة كتينن جهة كي ام دبيجن قالي ما اف مرشحة هون مجبور بزوري دانجي خو بدنيته اف جيمانا كريا قالي ما ملتي ما شاهده فيها ويبخو بهالبجارتنا مرشح ديار كرنا جبوي بارتيا خو جبوي بارتيا ازديا بادي او مرشح لسر خواستك وملتي وقوتني دي ملتي ابرو او دشي تكافيه البجارتنا ده يعني اگر نها ام بيجن ام وكو بارتي بي اراده قالي خو ام سياستي بكن بي اراده قالي خو ام مرشحه كبينن و ام بابيجن يعني بيشيا قالده ام بيجن ابا هون كارن دنگه خو بتنيتي يعني ام بزوري تهديد دنگه وان بدن يعني ام دنگه وان بكرن اف نکاری مایا اما کو پاده و کو پارتیا آزادیا دیموکراتیا اف نکاری مایا جبر اگر ما گفت ایرو پارتیا ما یعنی پارتیا شهید آیا اگر ما ایرو دنگ عالم کرین ما بدراف کرین سبه ام کتن پارلمان دا اموی گلی ناس نکن جبر ما دنگی وی گلی کریا جبر ما پیشیا وی گلی يعني بري بكافنتي هالبجارتنا يعني ام بيجن بري چه برلمان درونه ما بصد دولاري دنگوي انساني اگر ام بكرن امو انساني ناسناك يعني ام اجبر في كجي اف جبونا ما يعني عيبي كي هري مازنا ابرو ام ناوا گله خو بكرن بگرهنو ام بيجن کا ام دنگه و بصد دولاري بكرن ما قيمت گله ما قيمت انساني ما $100 ده ام چن پیشیا گله خوام بيجن كامل دنگه و بكرن ل يعني مخابن وهزار مخابن قال لك ام بيجن بارتي نهان كي فيد نافاشن قالدات كان لي ام جي هي دارنج قال خو قال ما دوی نقطه دا هشیار به و نقطه نه خاپاندن يعني $100 دن فروتن ام يعني از شخصيا نل سرناوي بارتي از بيد بيجم از شخصيا دبيجم انسان نها وري دنگه مبكري باعتبار شرفه منا مسامت كري از شخصيا نو سانه که هیز کمش بس دنگه انسان هبونا انسانه دنگه انسان سكنا انسانه جبر وكجي ام نش بارتي كي وسانه هطان كي ام في تشتي نافا قالي خدا بكن بله يعني اف دنگه هكا تينا كرين يعني في عالي ده بارتي هكا مادياوي هبه كاري دنگه خلقي بكري يعني اف قانونا هالبجارتنا ده تشتكي درس تبديتنا هذا يعني بارتي كاربي دنگا بكري تاريخه يعني نها دي سجي من نف قوتنيات خدا قوت او جبوي ازدياتي بشكينن وديم ازدياتي بكن كولي خو وديم زماني ازدياتي البرخو بشكينن فان شغلات كن نكو مسألة ام وكو بارتي آزادي وديمقراطية بيجن يعني لبش مادا مبلغ كنينا يعني ام نكارن في جواكي بقانه جبر اف مبلغ هري مازن لبش مادا ام بيجن امش خو باورن قالي ما لبش مادا يا او جبوي ما مبلغ كي هري مازنا اگر ايرو قالي ما لبش مادا به قالي ما زانبي ام تشينا وام لسرش اساس جبوي دخابتن او يعني ام كانوا بيجن خصنا كي زيريه لبش تاما جبر هاگر از بیجم ها ایرو اما کو پارتی آزادی و دیموکراتی ام بچن $1000 دنگا بکرن هاگر او قال دنگا خونه دا فیده کامش وی دراوینین جبر هر ایرو ضروری یعنی گلیته چقاس گلی خو برای خستن بکی چقاس 24 ساعت نف ملت خوبی دنافع ایشاوان خوشیاوان هر تشتی توان را پر بکی وی وقتی او قال زانه تو هی یعنی
تو ويب دراف ناست كي يعني مخابن اف بارتي ما يدي يعني ازدياتي هندات كن دما دانگاد کرن